Nisam ja tipičan Srbin po pitanju šefovanja, pozivanja na odgovornost i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što nikada nisam vikao na saradnike. One koji su grešili ili one koji nisu dobro radili svoj posao. Ja sam sa njima pričao. Procenjivao sam njihov karakter. Da li oni će bolje to podnijeti ako razgovaramo u četiri oka ili da to radimo na kolegijumu i da pričamo otvoreno o onome što je loše. Pokušao sam uvijek da im objasnim zbog čega je to loše i zbog čega i kako oni to mogu da urade bolje. I uvijek sam im govorio da oni to mogu. I na to se negdje svodilo moje postrojavanje saradnika i pozivanje na odgovornost i mogu vam reći da sam uspjevao u tome.